Aha, snima, ok. Ok, još jedan kut. Ovo je uspore. Uspore ili brže? Šta god, nije to bitno, kut je bitan. Jedan sporije. Jedan brže. Eto. Može čak se ruke zamijeniti kad idu tu i sad se samo dovrši. Okay. Nemojmo probati za kada ovdje. Dobro, slušaj. Ovo je jedan počet. Odimo ovo dalje. Tu. I ovo sad ja? Da, često. Čisto? Ja ću proći to ovoga. Znači, čovjek koji se približimo, to je sve. Ne mislim da ne